geli thingnai chana lo thlir thin tu te chibai ule hemi zun kong nanda chungchang te kal nanda chungchang te video te ka siam to a rang adu tan a zon theinga tun tum chu hemi kal tana thalo dam doi emo hemi kal ti che thei dam doi emo chungchang te an suila te hi chin chela poi mo me ama sabera chonin antibiotics hi enge chem hiam ton ang hi ni taksatan thatna anga rualianin thatlo na nga maya ram chang kang ang khumi european ram le khothang ram anga te khu chuanin doctor jiak tel lo chuanin emi antibiotics te le dam do sang te hi chuti mai mena le theilawa ama ro chu mizoram a chuanin kan du in dam do hi kan le theya eng po hi hemi dam doi rui thei then khat ki lo hi chu kan le thei vek mai he wa hianin adam doi te antibiotic a bit takin kan ena sa a antibiotic side effect po hi kan hriat lo hian kan nei na sa ni tin kalnat na ti che thei le thalo bi ka chuanin antibiotic a po eng cephalosporin te aminoglycosides te amphotericin B le vancomycin ang te hi ni eng ba ka antibiotic hrim amoxicillin te mo cephalosporin te penicillin doxycycline rang tam mai heng te hi doctor namin cholo chuanin rin thuak an lo everungot te hi a thalowa a side effect kan hria dawin kan lo nei the ni tin dam doi side effect awanga kan tok na te kan taksa chiat na te hi adam har to ni he wang hi nia film khurangai te kan hil fo ni apa hi na chuanin na chong na po big takin NSAIDs an ti lampum chu non-steroidal anti-inflammatory drugs an ti paracetamol kan ti te ibuprofen kan ti te le aceclofenac kan ti te na chok na te hi elo tur ti na ni lawa luna emo taksana chuan kan tur po ni mero chu na sat kha kaltan tholawa in kal mai ba ka pumpui tan te real tan te po a thalo ni na chona kan ti hianin hei hritlang dam doi te po huam vek maya a than chu hritlang dam doi hei call a d call kan ti te tianga ti hianin paracetamol te mo in caffeine ang chi te po kalta la thalo he te po tel ve vek maya tin na chona po han ne kan soyang khan caffeine tel te e ba ka khu dam doi ami arui thayang chi codeine tel na kan ti te po hianin paracetamol te le codeine te la han te ka tam te chu kalta na thalo ni tin diuretics an ti zun tam na an chiu thin te hemi lasik kan ti mai furosemide te heng ba ka hydrochlorothiazide te tin lung dam doi ta na tong an man fo spironolactone ang chi te po hi heng te po hi ena sat chuanin kal achia at ke che theya kalta thalawa in mizoten kan tam mai PPI an ti proton pump inhibitor hi pumpui ulcer pumpui long le pa dam doi kan ena sat mai ni pantoprazole te omeprazole te rabeprazole te esomeprazole te heng te hi kan wang khanin kan kalka chiang te na chu ni lawa amai ro chu kan na salu tuk chuanin kalta na thalawa kal chiat na ni thena chance te po kha asang ti na ni chuan bp sang dam doi le lung dam doi pakhat hemi ACE inhibitor an ti te po hi na sat chuan kal that long te po kha thlen theya abi takin hei lisinopril te captopril te enalapril enam kan ting te hi ani boka chuan viral dam doi aciclovir te indinavir te cyclovir te lamivudin te zidovudin te heng ti tam pakcho kan hello mai thei mi HIV en kolnan te po hian na than chu manani khang ene sat te po khan kal achet theya chuan thua lampang dam doi hemi at na kan ti te bipolar disorder kan ti te hetiang thuak na tho ti ha dam theyang chi dam doi lithium te ene sat te po hian kala ti che theya tin rilu lampang ye phung zol dam doi kan tiang chi phenytoin te le phenobarbital heng te po hian kal chiat na thlen theya
heng ba ka hianin hei kan ei fo ek nem nat kan ti mai he tiak e sakte po hian kal chiat na thlen theya chuan dietary supplement kan ti sang te po hi ei fim khurangai tho ni chuan damdoi chu ni chia lo ma se zu in na sat hianin kal chiat na te po thlen theya tin e ba ka cancer damdoi sang te pon a thlen theya chuan rui hlo che sang damdoi chu ni lo ma sela hente hian kal chiat na thlen thei do vek maya chuan contrast dye san ti a hemi MRI te le CT scan ti na an man thin tian ta po hianin kal that lo na a thlen thei ni heng kan e hianin kan kala chenge nge lang ti na ani lova kan e na sat dana zirte tin mi hing taksa in ang lova kan taksa na damdoi lo don san dana zirte po kha ani ve po ka tin damdoi that na le that lo na sang te po buk to na nga ya in damdoi side effect ai chonin damdoi kan pek lawa nat man ta tho la om jok chang te po kha om thei en tirnan min sap tai fast te ran nung se nat na kan ti mai te lo ve ta a ati ha khanin antibiotic kha kan pek lo chuanin dam lo te po khan an thi pha mai thei ni ha ba khanin taksa in na ngei lo emo kalta ne mo pumpui tan ta pona thalo tima ila pek nge angai hun kha om ve bok ti se ila chuanin khang te kha kal nat na ti che thei emo kal nat na thlen thei dam doi then khat te chu ni amara chu poi mo ber chu kal ti che thei ber chu kan soi pho to angin ti sen sang nat na control lo BP control lo wang te zun thum nat na nei si blood sugar level control lo wang te hi emi pahni hi ani deuh ber maya heng ba ka hianin hemi zun konga hnai om en kol lo te in tuiril tlak cham na heng te hi po hianin kal chiat na thlen the ni ole khang kha kal ti che thei le kal ta na thalo dam doi le thil dang then khat kan soi thei tem chu ni te se